Мечиттеги көйгөйдөн караганда Кыргызстандын ичиндеги көйгөй мен үчүн маанилүүрөөк болуп турат да. Анткени мечиттин ичинде бир адам ушак сүйлөшү мүмкүн. Же болбосо 2 адам фитна жаратышы мүмкүн да. Бирок бүтүн республика боюнча жаралып аткан фитнага эч ким маани бербейт да. Эгер бүгүн биз болуп жаткан нерселерге биз кайтыгер көңүл буруп, кайтыгер бир мамиле жасап, көзүбүз менен көрүп аткан проблемаларды биз көрмөксөнгө салып койсок, анда биздин мусулман болуубуздан эмне пайда? Анда биздин момундугубузду биз кантип далилдейбиз? Эй, Бишкекте эмне болуп атат? Муфтийди ордунан бошотушту. Муфтиятты жаман көрсөттү бүтүн республикага. Молдокелер кандай экенин да көрсөттү. Муфтиятта орун талаш азыр. Кандай деген фиркалар кирип кетти. Билбейм. Элдин башына турган төбөлдөр башка эле маанисиз жумуштар менен алек. А бирок чын-чына келгенде Кыргыздын тамырын чабайын деп турган душмандар үчүн бүгүн жол ачылып шанс болуп турат. Бишкектеги гейлер жума сайын биздин тилде жумада үйрөнүп калыптым, кечиресиздер. Бишкектеги гейлер ар бир базар күнү көчөгө чыгышат экен, көчөгө чыгышат экен. Жөө жүрдүк биз, жөө жүрүш деген ар кандай аталыштарды коюп. Бу гейлерге беймарал бул маани берип, көз салып, суктанып, карап турган менен бул гапилет. Bunun артында чоң нерсе бар. Качан түшүнөсүздөр? Биз Ахли сунна вал жама. Biz bunday nerselerge karşıyız. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytkan ayal erkekte erkek kılıp jarattı. Kaçan geylerdi Allah subhanahu wa ta'ala jaratkan ile. Geyler. Biz tabiattan uşuna jaratılganbız dep turupçu. Adamdardın aң sezimine alar özlerinin psikologiyasını girgizip jatat. Adamlar, musulmanlar azgırılbağıla. Gey degen nerse bu jaratılıştan bolboyt. Lezbiyan degen nerse bu jaratılıştan bolboyt. Allah subhanahu wa ta'ala eng jaman körgön kullarının biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday adamlar bilen süйлөшкөн эмес. Allah karın salgan adamlarga. Peygamberimiz alarga nazarın salbagan adamlarga bugün biz eş nerse kılbastan alarda suktany menen karap turabız. Uyat. Bunun üçün bizge uyat boluş gerek. Emne üçün men meçitke kayra imam bolup kaytuğa ıra көргөн жокмун. Анткени мечиттеги проблемадан көрө биздин республикада, биздин жалпы мусулман көпчүлүгүнүн арасында чоң проблема бар. Allah subhanahu wa ta'ala эгер мага күч кубат берген болсо, иншалла мен ушулар менен жеке күрөшүүгө бел байлап чыктым. Эгер намысыңар болгон болсо, эгер өзүңөрдү чыныгы мусулманмын деп, момунмун деп эсептеген болсоңор, анда чыккыла. Facebook bu, Instagram bu, YouTube bu, bardıq жерде кайрылуу жасагыла. Ahli, momun, musulman, burodarlar. Geyçilik bu bolmagan nerse, haram nerse. Şeriatımız haram dedi mi? Demek haram nerse. Anı özgörtüge hiç kimden akıllı dağı jetpeyt, hukuku dağı yok. Ar bir nersenin şartına karab şeriat özgörüşü mümkün. Bırak din özgörbeyt. Güygönümen aytam tuğanlar, güygönümen aytam. Biz şınığı ata babamız, şınığı musulmandardın, şınığı erkeklerden, şınığı batırlardın urpağı bolup yaşap gelmedik mi? Bizden kiyinki muğundağı, bizden kiyinki artığızda geletkan tuyaktardağı taza boluşun kağılayım. Eğer kimden kim uşun nerseye kaydıger karabağın bolsa, koşulgıla. Koşulgıla de ben özümüz sözümü aytam. Meni sözlerime koşulgıla. Sizler de oşul Facebook arkalı post yazgıla. Geyler bizden emez. Geyler bizden geleceğimizni kurbaydı. Geyler bizden mekanimizni korgobaydı. Geyler bizden patriotlar emez. Kançalık güyüp, pışıp, kançalık bir ıza menen, köküreke tolgan ıy menen ayıp çatkandı sizler düşünüp çatasılar mı? Bu Batıştın sayasatının programmalarının içinin en çoğu bu uşul transgenderdik sayasat. Birinci, geylerdi oşol bardı qoğumgu koyup jiberet. Oşol өлkө, oşol qoğum, oşol geylerge qanday reaksiya jasayt eken depçi. Esingerde var mı Dagestandagı geylerdi daktары qanday kıldı? Грознойдагы geylerdi чечендер ne kıldı? Ayırıp taştashты, ayırıp. Oşondan keyin ne oldu? Janagı Batış degenler.
Çoculap kaldı, korktu. Bularda namız var eken, bularda din var eken, bularda Kuday olgan işelim var eken. Bular bizi jaman kılat. Bular bizi jaman kılat dep korkup, alar oşol өлkөлөргө kayıt gelgen жоқ. Bugün bizdin Kırgızstanımızda geyler günden gün ösüdat. Bul neden belgi beret? Bul bizdin ankoluğuzdan. Bul bizdin savatsızdan. Bul bizdin imanımızdan joktuğundan. Bul bizdin insaptın. Namız bargo ar namыстын жоқтығынан. Erkek başı menen ыйлagым келип турат да, бирок ыйлай албайм аттың. Бирок көкүрөктөгү ыйды ушул кайрылуу аркылуу силерге жеткилейин деп турам. Бүгүнкү биздин башыбызга түшкөн чоң балекеттердин бири мына ушул Бишкектеги гейлер. Мына ушул батыштын гей аркылуу бизге киргизген трансгендердик саясат. Биз кыргыздар башты бийик көтөргөн таза кандуу улутпуз. Биз кыргыздар Orta Asya'dagı en bayırkı kalktın biribiz. Biz jönündө bilesizler kanday sözler aytılgan. Ulu Temujin Çingiz Han uşunday degen. Men kırgızlardı uktap jatkan жылаңа окшоштурам. Anın kuyruğun basmagıla. Al oygonsa jaman bolot dep. Angliyanın okumuştusu ne degen? Men kırgızlardı Orta Asya'nın arıstanına okşoşturam degen. Hey, uağında dünya bizge taң kalıp durgan. Bizi arslan dedi, bizi жылан dedi. Biz Kırgızlarga tiyişmegile dedi. Kırgızlar'da ötken kıyın kalp yok dedi. Birok bugün biz ne olduk? Çıkmay ошол Бишкектен çıkan gey paratı karab oturamız go. Kara bizim oşunday arslan jürek namısыбыз. Kaçan bizde namız oyulonsa, anan bizden jüreke iman geliş oңой bolot. Kaçan bizden jüreke iman gelgende ar bir Kırgız men siyahtı güyüp pişip jana turan bolup kaladı. Oşonduktan Allah subhanahu wa ta'ala'dan suranıp ketem. Bardığızlardın jüröңüzlerde oygotsun. Oygongula ahli musulman, Kırgız, Özbek, Tacik, Tatar, Uygur, Azerbaycan, bizdin uşul Kırgızstanda jaşap жатқан кейбір Afgan ökülleri de var. Bardığızlara kayırlam. Bul ümmetin başına düşkön problema. Oşonduktan dinine karabayım, dinine karabastan, ulutuna karabastan, bardığızda bir bolga çakıram. Meyli Hristiyan bolsun, meyli Buddhist bolsun, meyli Tengirçi bolsun, meyli Hizbut bolsun ve Habib bolsun. Bırak biz baroz, bir jinalıp, bir muştum bolup oşol geylerge karşı güreş yürgüşümüz gerek. Bugünkü güreş birbirimizni jamandaş menen emas, birbirimizni göre albaslık menen emas. Bizdin güreş oşol Nuh aleyhissalamdın doğrunda payda bolgan lanat qom üçün. Lut aleyhissalamdın doğrunda payda bolgan oşol lanat qom üçün. Oşol qom bizdin tıştık menen, bizdin muhabbat menen jaşap жатқан qomdun içine kirүүgө hareket jasap atkanlar üçün güreşimiz gerek. Oşonduktan dağın bir ilet aytam. Allah subhanahu wa ta'ala bardığınızlardın jüröңүздөргө kaygı salsın. Bardığınlar kaydıgerle jön ele maksatsız jerdin betine basıp jüre örmestен Allah'tın dinin korganga, Peygamberimizden jolun tuğru karmanganга, Peygamberimizden ümmetlerine tuğru jol körsetkenge Allah subhanahu wa ta'ala silerdi mağa şerik kılgan bolsun. Gey biz üçün emes, bizlerden dağ emes. Biz taza ötüp jaşap kelgen ata babalarımızdan kalgan urfaklarımız. Bizden kийинки da kalap turgan muğunlar taza bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.